VGR along le ke tharle ji alam chak ningka nisi parde ta phita ke tharle le det aputhak ka chisong. Difu Government College Northeast Leadership Awards 2025 Outstanding Educational Institutions anong e kachepalong. Dehuriara datum black toppings atau warkilong ajok MLA Dr. Numal Mumin lapen EM Richard tok biaphan kachuro ke pajir. Karbi Anglong live Karbi prime time abirtang tonpen arjuponik tha. Thereni phai isir ni Karbi Anglong MP dipurong sopi Karbi Anglong Autonomous Council don ria thengno KSYC KSA lapen kachelang rapet asong atum kachesong padokpon. PGR VGR along le kitharle ji aphan alam chak ningka nisi parde da phita kitharle le det pu athe PNC kachesong asai deng bonlo. La so kachesong hot Karbi tangte Karbi ning isi VC pu abirta si radalong ponlo. Kachesong ke jalin asongja po songja pia tumpen PGR VGR along le kitharle ji aphan Karbi Anglong Autonomous Council a CM Dr. Tuliram Ronghang alam chak ki pia teng ningkan isi pardet apita kitharle le rek aputhak ningkang samse chepaklang pon. Lasi kheroni mate phelang pi lapen phuloni circle angkang Uttar Burbil anparta bokolia long irrigation along le along arondre pen ke dotoma phan tharle serang nangji pusi kehang pedopon. Kachesong along kachetodun KSA Klembarim Robindra rongpi kaning jepon kachesong pen kali pulote ajara kemang tami chunchi. Kichari bo matum pen kacheparuka nitum MLA MP atum Assembly Session la pen Parliament Session along ephong ningje don pli pensi kichunji chetin ko. La anset akijoyret pulote akhae kapret atumta akimanga son anchun epo. Bonta lakali kachesong ingtang kring avetike ajara kimang tami chunchi. Lasi kemanga son kepachunji aphan pulote chesong vek nangji kachesong tame lapuson bang isi hinivet pulote RD nang pipi. Lasi rathur pak ongdung amu bensi kachesong ase angtong cepat henang ji puta alangli Robindra rong pipen ning chepo. Rathur pak ning isi dothi pen chesong lote kichunche de ji alama matsi avi pusi alangli Robindra rong pipen kachesong along kachetong dun armu atumaphan aning parung tika. PGR VGR aphan kachesong ke othip abangpu litson rong phar ki jai ki Karbi Anglong Autonomous Council atum jilangso wildlife sanctuary along le along ke do Karbi Anglong ke tharle dam thek pulotik kopia potsi PGR VGR along le along arondre pen ke do tuma phan tharle ha hidet wildlife sanctuary tame marat mareng ke padoji adim la pen PGR VGR tame marat mareng ke padoji adim lo. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council atum jongsi aning ke hang binong pulote PGR VGR along pini penap amata tharle un sita alang litum racharia le aphan kachema tharong ajoini si tharle le det puta litsom rong phaten ningje pothu che song let lo ta nyamara pachun che det lo tame clempo election judde de clempo non ke election chak lok loke pro kroilo non cheklo jono eviction no these people bo halda kroilo pini angka angdeng nang cobai pini ningkan si playing let non I claim to bange pini Karbi hemsi pini hemba tong nam thu lasi apot si non bange tek daklo pini Elvin terona ke haida pini CM advisor CM chief advisor Elvin terona ke haida bang ningjelo prota alang itu matoi ni siba si pini ningjelo alang itu bange ningjelo bange election ke claim un elo po bisar si pini ningjelo gadget notification ave lason ave pu lasi lasolo bange pini gadget notification ave pu same pini council ban ke claim unaja kong ke claim unane claim eta pini council ban people claim ke ke pini BGR long pini haladak ke do tang sangrang dam sangrang same pini BGR long ke pini Uttar Burbil long pini Karbi jum dam hai he tanglo pini haladak ta pini anian ta hada election ke claim han alip chipur pela aposi nili tum ke Karbi atum ke non hemprek ke hang ke jakong si ke hang chot
non Karbi atum ereng ke so iwi ipik kibunang elong lenang ki thi ehem nang ki pia por ke Karbi atum ke do joy lapen Karbi tum esi ang tonga cepat do de puke halage Karbi tum itok che tektik lapen Karbi atum ke kasar lang padulo apo si ningkan si playing dead si pini ningkan si playing etlo pasi ningkan si ke playing ania hokpet ke ni phaing coin si ke do jipu ta ning phaing coin ni bangke hala so ni bangke Karbi Anglong termas council pen aphan ilitum ahin pen pinpor lopa jirji poipit pustame hala suke ronga je Karbi risonim so ronga je chaklok situm ni phaing coin ni bang padode de hala so ni jongsik ake hai tuliram rong hang jongsik claim un e pulotang te eviction claim ji polam chake pipedet nang ji same pini alang litum bangke lam kachobai tektik lapen kachobai sarpo pusila situm hokta hokponu lunch kali compressed biogas kaselam ji aphan Karbi Anglong along leki PG aphan CM Dr. Himanta Biswa Sarma kaninje lapen solar project aphan chiri suri crane cap along leki pegji kali bonta lake chojor detlo lasi Karbi datum lapuson council along le kachojor along Karbi datum mentu neta chidondun thek puta alang li rong parasang hopen ningje pontu athe kedam tang bokajan CCI nangki pipen Karbi Anglong arat matik Karbi akhaya tum pinyani an kupisia le kelongdun lapen kelongdun deke kaduka ve atum ta chini prong lasinon ke Karbi tami aprangason kilu kelom lapen kaphre aphona bang chepavir nangpo non apor ke Karbi akhaya tum aning ka sedeng lapen ka chesong ke othip akhai si chepaplang nangpo puta alangli jai pontu Karbi Anglong Autonomous Council atum ta make kere set cheplang si prabjin pen phelangpi utar barbi lapen bokolia irrigation along le along aron repen ke do atuma phan tharle dam serak nangji puta alangli ningje pontu kachi songa sai ke dengalong APHLC lamjai sarpuang tong ing tikathar katsa amai phu samson ing tiatum pen ke chenglok ongdung rachari atum chitong dunsi kachi song ingsam jin pen pichun pon EM tuliram rong hang ati hai lapen alang itu madi sangho tum Karbi Anglong kiduk kila arara phan lamchak kachipi ningkan si pleng etlo sita ke claim bangke angse 1 year 1 promise 0 action claim bangke angse lo sipini ningkan si pleng et VGR along le long pen eviction claim nangi po lapo anake hang lapo anaka taram lapan ciru jo cehang hai akaje song pen nangke claim thu bangke parlin lola bangke kece kebe atuma phale ka tharle dam kali ka tharle dam bangke jilang solong kidu kelak arat ahem rang tigelong sang done abene ajo ar bejang lo ta hem kili ajo ka chiun je phan pe dorde me lang chetang te atim long si ka tharle dam seta hala VGR arlo suri cap sose armu ciri suri krei sialong lelong cerai head ningkan bli cap sose dak cerai det dot hip anda kalilang nona bangke Karbi Anglong Autonomous Council kacari ang hoy along ta MAC ta nang manun derlang kacari ang hoy nang titun joglang pini dak CM Pawan Kumar aphan chechar chedet ma Ujit Kumar de aphan chechar chedet ma dak utor bor bilalong akeche ke be phan chechar chema West Karbi Anglong along phelang pi along je Bihar pen kebang akhei bihari lapen bengar pen lapen preyam adim pen kebang ra aron re pin pen nangke do thip labang so along le along alam ki ningkan isi ke pleng lapen ningkan isi ta ke par thulo dalang le tumalam chak bangke ne ke chak de ne ke chak te claim vek ji bang se doana asong hampang asong atum lapen political party atum nangbong an cherai si alang li lam chak chipi lo amuka Karbi Anglong CM ke hai bangke sita me ke manghu me lapen ning iduk me bangke alang li kachong thui asong lake song aphan lake chong thui eli lake Karbi akhei luwok kwa joy ne pensi alang li chak pe me akam claim kledet lo pulotan te pomar bansi ke claim kledet pulotan lake Karbi aphan si ke claim kantung te lo la sa alang li tumang ke non atumi dik interaction program along kaningi tu abangke
haladak PJR along le adim along si laha bihar pen kewang akhe tumpan bihari no man thar le nangji liputang te nang tum Karbi Anglong rada tum documents wanoi nang tum yang siladak PJR po documents wan thek liputang te ni tum claim po pusi radang no bang alang le tum aku lam jai chulo Pinpor me ningkan isi pleng det apita kachicha ka ting pen ki pa pleng thek thedet apot kachisong asai ki ding atum pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang amohor arjana long kanem pru hijung mit hek pen chordong lo News report Karbi Anglong Live Kedamdang thang ni phaing ko ranyar kebar ni Assam angkang pen nongka che thang plong Difu Government College upon Northeast Leadership Awards 2025 Outstanding Educational Institutions amen pen nong e pipajer ponsi Karbi Anglong angkang pi aphan nong me ekewan pi World Education Congress Awards pen 13th edition abaha Northeast Leadership Awards 2025 Difu Government College upon ta ingwai ponsi Outstanding Educational Institution anong e pipajer ponlo Difu Government College upon Educational Achievement Leadership Base of Infrastructure Students Impact lapen Future Orientation Mesen pu lang ponsi Outstanding Educational Institution anong e pipajer ponlo pusi Difu Government College Principal Mozen Hausen Barbhuyan pen pachinipon Labang solong thanbang kedoan lo ke charlie arisoy jang kedoan ke mesen lapen kachepadu ka joksi lapuson mesen anong e longpon lapen Difu Government College long principal kiki ningkan isi ke chokar nisi labang sonong e kelong lake arnam ahirjumelo putsi than pachinipon lapen kewang jilangar ni tame lapuson ke claim ke da mesen lepute kewang jilangar ni tame nong e longpon bomji puta principal pen than pachinipon tu হেৰি সিলেকশ্যন পাইছে আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্ট লিডাৰশ্বিপ এৱাৰ্ড 2025 আণ্ডাৰত এজ বেষ্ট আউটষ্টেণ্ডিং এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন সেইটো দিছে আৰু সেই বস্তুটো দিয়ে আপোনাৰ হেৰি ৱৰ্ল্ড এডুকেশ্যন কংগ্ৰেছ ফালৰ পৰা তো এইটো আমাৰ কলেজক নৰ্থ ইষ্টৰ আউটষ্টেণ্ডিং কলেজ হিচাপে সিলেকশ্যন দিছে ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড আৰু তাতে কিছুমান পেৰামিটাৰ্ছ আছে যিখিনি পেৰামিটাৰ্ছ সিহঁতে ষ্টাডি কৰিছে এণ্ড উই আৰ নট ইনফৰ্মড উই ডিড নট ন' They studied it through might be through artificial intelligence aru kiba other source di to tate parameters asil aponar heritu etu aponar educational heri asil achievements etu eta placement and eta leadership aru best of classroom class infrastructures aru aponar student impact aru aponar asile future orientation heikini heri parameters ot hete ama college ok judge korise Just for award to this year. News report Karbi Anglong Live. Lakhaing ko truck Duar Baguri MEC constituency ke parlo Dehuri arat atuma phan ke dam ke wang ke joy KG aphan MLA Dr. Numal Mumin lapen EM Richard Tokbi black topping atawar ka semar pia pod Dehuri arat atum kachuro ke pajerpon Lason si pirthe thak muni ratum ki sungnai ke towar ka vipenta sungpik khangjang Lason si Dehuriara ratum ta mesen atowar ka vipena jok ningkaning koiso si chichak nanglo Lasi non ke chari bom BJP sarkar ratum ra raphan kanghon kangjin so ke the pik ajok si Dehuriara akar i nai towar ke mesen nangji po ke mangalong pache tondun si Dehuri pen rongbong khat an atowar black topping se mar pipon si aning arong piklo Lasi non kechari bom MLA Dr. Numal Mumin EM Richard Tokbi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang atuma phan kachuro pajirpon Aprang kali tumha kanaigat men 15 kilometer dikeng mesti bang na kita me nanon BJP government bang lo EM sir Richard Tokbi ke chak teng halong li KDF ben kitura lang ji chak mana bela ne phanang pai de dang the apar dehuri kudam ting arong pen
rombonga tininya aliki black topi nang banai pi pulo lapen ya pada hari kudam sing narong masih banai paprangi pulo ate planning bang banai ite moni tum thai wang le da patang le da thai tap paprang mele banai le te patang ve ko me nai cheng lo aku ni mau min sa lo le pelo alang ni MRA election होती चाकांगे है MRA election जुआर पासत मैं अपना लुकर गाने अपाड़े हुई कुदाम सिंह नारगांव आरु रंबंगा तीनियानी हेमा मालोनी गालों से रास्ता बनाई दूँ बुरी तो CM साधो लसन था तक दीपुन लाजी भाग बंगा प्रांसी बंगा नहीं दालो क्या मिसी मती ये एजुकेशन रिसर्च टॉक बिचार CM सार तुलीराम रंगांग फान ME सार निमोन मुमिन फान चोरी रीति दूनी lapen halapu contractor atuma phanta kachuning report laki labang sotowar ki longlok ki kopailu sitame black topping abang mesena quality pen nang selam pipon sonte mesenji lapen non ke arniang bongsi selamlo je tharla lason ke hinu lapen kohora division engineer SO tumta labang sotowar ka selam halong nang humri do na sonte mesenji pusi hawarara tumben kachuning radopon lapen Alcatra sitame ladak amadle pasonang ji non ke konadne pensi paso po ladak anabangki nangkeleki insam etpo junior ne detik puta ningje ponrenti angsi dwar bagri phangke bitung same ladak bahari hawarlong nang kohumuri pot akre perfect lo pini nitung ladak kerangke bitung ban ke hang nang ka othil pelo penangan itu maji dingklui pen nitum bahari hawar paka road mate ni tu black to pink road ka ve aji ding pik hangjang lo pada school ke dam tum ponon lapen depar baha choklem tu ponon ka siksak penangan dulu lasi stame dak CM sir lapen MLA sir lapen dak local EM Richard tok bisar lang tum ni tum phan lam the nang meeting ke bang hut nang check kang lam the ke lo pelo ni tum phan pi hai lo patang te ni tum phan towar mesen nang pipu wa join ni si alang tum kini tumhan pilo bons tami apakah rasta kan ini tumhan bonai pielos tami quality bang memeda la sinon ini tum bangke kecunung rikil pelo towar nang pilo tema tami ini tumhan bang so towar ke mesian quality nang pipu sonte moninkan flokan tami ini tum cedam je bang han ini tum joy kepo kusi ini tum dahiri area mate ini tum dahiri lok ayur tum sami cunung rilo Nasi ini tuang pan labang so tawar bangke nang pitang tang lo petang te misen pen nang diponje pansi cunuri lo. News report Karbi Anglong live. Thereponi phai ICR ni anerlo achiti mapor CPIM LSI Hemalong Karbi Anglong Kisan Somik Sobha Asong pen phirangkya mai Ingisi kedam tang ni phai kretrok siani jilang solong forest sai campaign ki tharle dam aputhak lamthe kachepaklang phirangkia mailong KKSS kongchun bang Bikram Singh terang pen lamthe ki jai ki kedam tang ni phai kretrok siani jilang so hawar ki tharle dimalong song pen humri dam si rada tum pen chingki chethan dam lo chingki chethan dam pen lamthe ki long dam ki forest sai campaign ki tharlia sai deng dia prang humri dam si hadagarat pen ki kimpon school a hem tami freedom lo lapen notice alo ki pi tami tong sekot pen si ki pi lapen notice alo long mate ke pachini alo long tami arpu ke do tumari dak ave pin pen si lo ke tardam halapu lo ke charli amu mara tum satlang ki tok boma por hutami forest sai campaign school a hem ki prepidam et ki chokchi lapen ke pachini alo tong sekot pen ki pidam ke aron kali ki jumnai pusidami nitroxy an apor pinangji pusi pachini pon lapen jilang so hawar along rong kachuki marada tum jongsi marada long ri ke parlo adim lepute jilang so dung het Karbi Anglong Autonomous Council CM pen apple buguri katiki abe rialong kopia potsi forest sai campaign tharle hai hedder loputa phirangkia mailong pen lamthe peklang ponlo labangso phirangkia mailong KKSS amaipu longkiram tokbi klembang amaipu longki phangchuatum chitongdun damtang tarik kretrok siarni jilang so along labangso election aputan patumi nilitum labangso dercep sitame patumi nilitum langdam lo sport inquiry dam lo haladak tarik sirke parnita February damtang tarik sirke parnita forest atum hadak dam
damsi haladak than kang lo nang tum rong ka do ka we kidu ladak ke seng nang tum ke aron kali ladak dolong ni la sinang tum chetere ngoi usi than kang cho seta me tarik sirkep damlo tarik ke parnia bangke lang tum thang notice la son than kang seta me notice heng hepin pen si lang tum rong doni dom thong ne do bida sing tero na hem long pake solar wan pi de lo ku no pa ka wan pi de lo lapen tirpal tarpulin han be ne sita me wan pi de lo kasi eviction na kalipin na ko lang tum tha notice pi pin pa na bang so ke klem bang khela bang ke nin tum ka ahin tan pin rem lo lapen tarik crazy malo tarik sirkep kep crazy krehini kre thong krepli ana to continue damron la sok bong mangke election kang ke sita me election apor kalipin dalang tum ke klem kang mangke bida sing teron tapen bor sing teron ahem pen ke nupak chu pediam sita me war bi tekang lap halaso election kalipin na News report Karbi Anglong live. Inut behak lembang Moinul Islam pu abang pu Karbi Anglong pherangkia toma phan nongnu ki jo mate Karbi Anglong pherangkia phan ni nambom pu social media achatai long kaning je puthak Assam Press Correspondent Union mate APCU Karbi Anglong District Committee atumpen ning kang samse chipaklang ponsi sodak pen pinrempon Kedam tang ni phai inkoira troxier ni Assam Press Correspondent Union mate APCU Karbi Anglong District Committee atumpen Puloni Harmon Club along pherangkia mai kang nipon bangso pherangkia mai kang ni nangkok laki kedam tang pen nanganar ni aprang Hojai District Murajhar Police Station angkang utar Bandar Mela Asor Abdul Gofur Asopo inut contractor Moinul Islam pen Karbi Anglong pherangkia tuma phan nongno ke jo mate Karbi Anglong apherangkia phan ne nambom pu social media achatai longkani jia puthak Assam Press Correspondent Union mati APCU Karbi Anglong District Committee atumpen ning kang samsi chipaklang ponsi sodak pen pinrempon কমিটি হই আমি এজন ঠিকাদার মনিনুর ইসলাম নামত বান্দৰ মেলা মোৰাজাৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰ তেওঁ কাৰ্বি আংলং সাংবাদিকত তেনেকুৱা বেয়াকৈ মানে ভাষণ দিছে সেই তাৰমানে আমি কাৰ্বি আংলং आपको कार्बी आंगलों आसाम प्रेस करेस्पॉन्डेंट यूनियन कार्बी आंगलों डिस्ट्रिक्ट आपको आमी जिला समितिर পৰা সিদ্ধান্ত এটা লৈছে যাতে ভৱিষ্যত মমিনুৰ ইছলামত মানে যাতে হেতু মন্তব্য যাতে নকৰে আৰু খালি মমিনুৰ ইছলামৰ নহয় জুনেও সাংবাদিকক মানে উল্টা পুল্টা চালি জাৰি নকৰাকৈ যা তা ব্লেম দিয়াটো আমি কাৰ্বি আংলং আসাম প্ৰেছ কৰেস্পণ্ডেণ্ট ইউনিয়ন চুমুক আপকো জিলা সমিতি হৈ আমি এটো ধৈৰ্য কৰিব নোৱাৰো লাচন সি APCU Karbi Anglong District Committee pen Moinul Islam pu anchotkali bantu sitame pherangkia thuma phan lang plopen kewang jilangani lapuson kalili kalang lang nongno ki jolam the kaning je deji aphan APCU Karbi Anglong District Committee ahin pen sodak pen pachini pon bangso pherangkia mayalong APCU Karbi Anglong District Committee amaipu Samsing Kro Kongchunbang Dharmendra Khaklari Working President Semsing Ingti Dihin Rimbang Lokiram Teron Klembang Phu Pankaj Deka lapen Ari Sangho tum Chitongdun লিখকলক তেওঁ কিনি ৰাখিছে বুলি এটা মানে মিছা মন্তব্য এটা অপমান সূচক মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল এই মন্তব্য প্ৰদান কৰাটো আমি আপকো অৰ্থাৎ আসাম প্ৰেছ কৰেস্পণ্ডেণ্ট ইউনিয়ন চমুকৈ আপকো কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিৰ হৈ আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছো
আৰু অনাগত দিনত মমিনুল ইছলামৰ দৰে যিকোনো ব্যক্তি যিকোনো সমাজ বিৰোধী ব্যক্তিয়ে সাংবাদিকসকলৰ ওপৰত বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সাংবাদিকসকলৰ ওপৰত বা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ সাংবাদিকসকলৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ বিতৰ্কমূলক মন্তব্য বা কোনো অপবাদ বা কোনো যাতে বদনাম অপমানসূচক মন্তব্য যাতে প্ৰয়োগ নকৰে তাৰ বাবে আমি সেই মমিনুল ইছলামৰ লগতে সেইসকল সমাজ বিৰোধী চক্ৰক সমাজ বিৰোধী ব্যক্তিসকলক এই আপকো কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিৰ মঞ্চৰ পৰাই আমি গৰিহণা দিছো আৰু তীব্ৰ ভাষাৰে তেওঁলোকক সকীয়াই দিছো যে ডংমুকা পেন চেমসিং ইংটি কাৰ্বি আংলং লাইভ Tang te pini Karbi prime time berta ki lapuan si kang ton paniklo.